Mungu ni mwema sana. Kama vile nilisema tunafika tayari mwisho, tunaona saa zinasonga tayari. Na tulikuwa na haja ya wale watu watatu, wasita, wababa watatu. Anasema kama kusudi tuipone ilifo tukwe na jifungula mukusema matatizo zetu. Sasa nikielezea ndugu yangu wala mzazi yangu ile shida yenye nanisonga mroho. Sasa kama hanipatie jibu yenye itanifariji kusudi ile mawazo ishe mukichwa, nifanye kusudi nipone. Kwa majina naitwa Shukuru Ivine Musole. Nitaka uliza juu ya magonjwa ya kichwa. Mimi najikuta mimi nishakuwa mzee sana. Sina tena gisi, sina nguvu, sitalima, sitatafuta, make niko tu. Bandugu bashaniacha, labda nilizala hakuna mama ananishughulikia mbatoto yangu. Manake sasa mimi nenda kwa huyu ananiambia lwako luishaishi. Manake wewe peke bezwe zako ni zako. Na sisi tunatafuta na sisi tufikie pale kwa huko. Kisha mimi najikuta nikienda kwa huyu hakuna solution. Mwingine hakuna. Nifanye sasa. Nitakuja mlezi. Tena jina yangu Mungu anabadilisha na nipatia Nyabade. Na mie banatufundisha kupitia ugonjwa wa kichwa. Mimi napenda niulize. Hapa mimi nasikiaka ugonjwa wa kichwa. Mimi nasikia kizunguzungu kinanidaka, kichwa naanza piga. Kupona mimi nasikia kama nitapike, kama sijatapika haitaniacha. Sasa wanatuuliza semu mtu anasongelea mwenzake. Sasa ndaweza songelea mwenzangu aye na mimi nasikiaka vile. Mwenzangu iko pembeni yangu, mimi namsongelea, mimi namuelezea. Ananiambia aseme ingia kwa magoti ulize Mungu wako. Sasa Mungu Yesu wewe. Mungu ndamsongelea. Mwenyewe nilikimbilia anipatie dawa gizi ndapona. Bandugu ndaweza pona aye. Tena wanasema asema nunguniko ya kila siku. Ile manungunika hawezi isha na mtu anaikala mkiwanja na watu wenyewe wako pembeni bako na maneno marefu. Huko mkiwanja unasikia bako wanakukula. Huko na mkiwanja huko napigia watoto bishogolo unasikia mule bako wanakukula. Sasa ile ugonjwa ndaipona aye. Bandugu munishaurie na munisaidie. Hapa niko kichwa kaanza luma. Mimi naona mtu anatokea kule iko ama watu tatu. Sitamuiwa kama iko inaniluma. Na niko nasikia sawa mishipa ya kichwa itakatika. Tumuchapie makofi na vigelegele. Leontino mama msafiri. Lakini saa balisema juu ya magonjwa ya kichwa nikajiuliza. Mtu anaweza ipona aje? Uliza wangu ni kuuliza hivi. Banatufundisha juu ya mtu kama mtu anagonjwa ugonjwa wa kichwa asogelee ndugu yake. Angalie jinsi atampatia shauri kusudi aelewe jinsi atapona ile ugonjwa. Sasa kama mtu anaweza kutanana na ndugu yake. Tuseme hivi mie kwanza kama mliona watu wanacheka sana nilisimama. Bibi nafsi hapa kwenye niko maungu hivi kuna badilisha niko najiuliza nenda lala wapi wala ndapiga haya. Mtoto mwenyewe ninaacha mkiwanja iko anaanguka. Nilikosa jinsi ya kufanya, nilikosa jinsi ningeacha kukuya huko kama singekuya jole mtoto, mimi namwacha analala mkiwanja. Sasa mimi narudia, nifike mnyumba, mtoto iko mgonjwa vile, na mimi peke nilale na loana wala nilale nijiulize kama ninje ndio niko wala wapi. Lakini sana nakimbilia kwa ndugu yangu anisaidie. Akanikimbia napata ile dawa ya kichwa wala siipata. Ya ugonjwa wa kichwa. Nisema juu ya ugonjwa wa kichwa, ila ugonjwa wa kichwa una mitindo. Kuko mwanezi ugonjwa kichwa, anaweza sema anagonjwa kichwa lakini haiko kichwa ndio inamulumaka. Mimi ni moyo. Ulie kichwa mulume, moyo na muluma. Kwangu mimi binafsi
kufisha watoto nikasikia nikagonjwa ugonjwa ya moyo. Ile moyo pale kichwa nilume, nikakuwa moyo ndio kwa nilume, nikakuwa nasikia mishipa ya moyo inavimba. Inakuwa inavimba kila kufikiri. Jambo la pili ni kuhusu ile kusema mtu anajiacha wazi. Mtu anajiacha wazi ni kweli, lakini kuna ile ambayo unazifasiria shida zako. Unakutana inakuwa kielelezo kila nafasi kwenye napita. Sema nyinyi mnazijua juu ya fulani. Leo fulani ananiambia shida ya fulani iko mkosefu. Kumbe nihangaisha haina kitu, ni mkosefu. Anaanza kuwa na kupigia kila kwa napita. Anapanikia maana yake kila kwa napita nenda anasema magumu inapitia. Si ni mzuri ile wala haiko mzuri. Mtu anaweza nyamanzia kuenda ndajieleza wala anaweza kuwa na sema tu anachacha wazi. Ile linaonaka watu. Jambo la tatu ni kuhusu hali ya ulemavu yangu. Mimi ni mlemavu. Mara nyingi naendelea kusikia ninatatizwa. Vile vile tu inaendelea kunitatiza ugonjwa ya moyo. Sigonjake kichwa, mimi nagonjeka ndio moyo. Kila kwa inapita nitazama nasikia ananipitika. Ile nayo. Japokuwa nilisoma nilikuwa na nusu yangu ya masomo, inaweza kupata kazi, wala inaweza kufanya chochote kwa maisha. Japokuwa kwa makazi niweza na zenye siwezi. Ile nayo inakuwa inaniwesha moyo. Kwa hiyo ni fupi ya pendekezo yangu. Mimi namwangalia nikikosa kujua mwendo yake, gizi antende yake. Wakati nilikuwa naona mzuri, sitamjua. Nikimwanzia hapa kusura antuka sitamjua. Kusoma maandiko. Kusoma kuna nishinda. Siku hizi sijue kusoma. Sione kusoma. Macho ilishakufa. Na ndo habari yangu hivi. Ya pili, kwa ajili ya ukosefu. Hapa kuko wenye wanaweza kufanya uchuruzi. Lakini kwa ajili ya ukosefu wanakosa cha kufanya. Ndio habari zangu hizi. Amen. Unajua kama mtu akianza kuwa visirani saa yote, kwa saa nyingine visirani na uwaka mtu. Lakini ukikuwa furaha saa yote, unakuwa nakutana mtu anangara saa yote. Ukimwona waza ni patroa, huyu ni patroa ajabu. Kumbe ni chuki iko na kale kafurahi iko na ile raha yeye ndio inamfanya kuangara. Lakini ombi letu ni kwamba VOH mumesikia malalamiko yetu, mumesikia maulizo zetu. Najua kwa zingine hamwezi kujilia juu wakati iko naenda zaidi, lakini mumesikia za zaidi. Na tunaomba kweli Mungu awasaidie mzifanyizie kazi. Na Mungu awafungulie milango kila kwenye mtapiga hodi. Mupate ndio lakini msipate hapana. Majibu yote yenye mtapata ikuwe ndio. Na baada ya hapa naamini kwamba hii haiko ndio mwisho ya kutembeleana Bumvikane na VOH. Tumekuwa marafiki tayari, si ndivyo? Ndio. Si tumekuwa marafiki VOH na Bumvikane? Ndio. Nataka hii urafiki yetu iendelee na izae matunda mema.